mwanchi omurigererio Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusie kera bonongwege na kodit kuri auria bereri ko bari torere kegima na neno genderete kwegokia aso kubwate meroberio nsie getaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi anene igo yo mujega omoneno yo karekanire asensemo yeskurio broso ya getacho yo gotoka ase wodi ya geswebunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii chinga kiwano chomujega bwo kumwarigania omo osebo gwakangambia mwana kumwarigania omo waziri w'ekisemi Ezekiel Machogu no mujego baire go wikiranwa nabarayi abange abakorawa n'umurayi w'ense Dr. William Samoei Ruto omokonyo yarigathi Gachagua yabarayi bande abange abwana ne bagokeire taro y'umurayi w'ense ase orogongo rwa Gusii twaro umurayi w'ense obereka gukwana mange hagati yaba magenderali arengete koreta gokorera omwananchi kurwase orogonko rwa Gusii kono mwancho murgene nechinga kingiye karongo kwarigania SMS ya Amayia Chinsa Ikomi asenchera yobwenge iri onkomanyebuna nara yaya na kwariganira sensemo ya Facebook tonyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mtandao Twitter na bogo twitwetra @Ndizi TV News boigo ogosange kerengera kyao na bogo sanga wetra se namba erase screen yao eriatariane Everlyne Osero tokubwatirana nere Joshua Auta kwene kyawe kera sensemo imenyererio kabana into ikomo Kukwariga nto ya chaka senchira yobwenge kurwase county ya Kisii ya wasomuyega bwo kumwarigana nkomo waziri w'ekisemi Ezekiel Machogu baga okorekana asensemo ya getacho eskurio boroso ya getache yotoka se ward ya Gesuswebunge Nyaribari Masaba imeye county ya Kisii omuyega oikiranwa nabarayi au gokwana chinga kyecho nigo mokonyi b'umurayi w'ense Rigathi Gachagua arokanago kwanira mono igoro ya magendero ase county ya Kisii namona ase abaga komochia omugusi buna ikiraniti ariaganire anenase obochori bwo mwaka oeta na goteba buna umurayi w'ense obeireka wakegetamukire kenene igyokorwa amabaga yemerema serikali yae gochiase abagusi chinga kyecho nigo agikeria obomo bwazimyo umoja wa Kenya asemerobere yo gukora amandamano imense ya Kenya hotana amandamano yota goche gokonya kende agotatiga gusari enibo y'Abakenya. Tukiona mtu yeyote ambaye kazi yake ni kuharibu mali mambo yake tunakataa. Na ndio umeona Rais Uhuru Kenyatta mtoto wetu wa nyumbani tulimpenda sana mpaka waleo tunampenda. Ale tuletea ile mzee ya kuharibu mali tukamwambia hapana. Simulisikia tukumwambia hawezekani. Huyu mzee kazi yake ni kuharibu mali. Huyu William Ruto rais wetu ametembea hapa more than 200 times. Amejenga kanisa SDA hajajenga. Amejenga Catholic hajajenga. Amejenga kanisa za kiroho hajajenga. Amejenga madarasa hajajenga. Amenunua basi ya shule hajanunua. Huyu mzee wa kitendawili amejenga kanisa ngapi? Asomo yogoyo nigo mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati abaga kumwakira ngambia mono Ruto aso koinyora omugusi na gokoretaro ero kwene kyabuna magendero nachikorokana ase county yega asimbanigo abakago teba buna bagusi tibari tayare ase ogokora amandamano na kubori bali bonsi baresoke aso korokorobekana imense ya Kenya kwene kyabuna ngokora barukorobekana uko asenchera ere yo murembe eriyo gotanga ogosari wa kwenibo y'Abananchi anene abagusi. Maandamano yafanywe kwa amani. Nchi zote nyingi zinafanya maandamano, lakini sio ya kuharibu mali ya wananchi. Kwa hivyo maandamano yoyote ambayo yatafanyika, nataka niseme lazima yafanyike kwa kadri na sheria za nchi. Mali, maisha ya mwananchi yasiharibiwe, kwa sababu tukiumiza mwananchi hata mmoja, kama vijana wetu ambao wanafanya biashara Nairobi, Your Excellency, we are the leading in the matatu industry. In other businesses actually, unania ameisema vizuri sana Cheruiyot. Maandamano yakifanyika Nairobi, mboga yetu yote inaharibikia wapi? Narok. Tafadhali tunaomba kwamba waandamanaji lazima tukue pia na nidhamu kubwa wakati wowote ule.
Nekera barai abande bagendera kurua magania bogo chiase umurai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigo mubunge webunge ya South Mugrango Silvana Osero abaga koira chinga kibene na wakangambia mono ase umurai wense anena ase okurua mabaga yemeremo ase abagusi ase nambenene nigate babuna abagusi babere ba wesemia mange ayo bagendrete ko ene kiabuna nkunchureria bare chimbwa chomogusi nakoba gose koronge ya chimbwe echo nigo amuganire Ruto kwene kiabuna nkwaga chare egetie chindege ase orogongoro rwa Gusii anena se county ya Kisii kwene kiabuna obosombi kubwa obosombi wetera sembe ongo chibore koroba korwa sensemo ya Gusii gochiase chinsemo chinde. Hatukuwa tunajua kama tunaweza manage kuingia kwa serikali. Leo hii tunafurahia tuko na CS. Leo hii tunafurahia tuko na Solicitor General. Tuko na CASS watatu. Tuko na position different boards. Mpaka chairman wa KenGen maneno ya stima anatoka sehemu ya Kisii. Mwenendo yetu haijakuwa mbaya. Last week kulikuwa na maandamano. Haukuona Kisii, haukuona Nyamira na hautawahi yaona. Kwa sababu tumeanza kujifunza. Tumesema sisi wa Kisii ni watu wa kufanya kazi. Utakapokumbuka Your Excellency, wazee wetu wote ambao kidogo walianguka na wengine wakabaki. Kwa heshima kubwa Your Excellency, pia tukumbuke vijana wetu, tuwapatie kazi. Hapa vijana wamesoma sana lakini hawana kazi. Hiyo ndio tu tunaweza omba. Ya mwisho kabisa, Kisii mzima na Nyamira, kwa heshima, ile heshima utatupatia kabisa kwa ile regime yako ni kutupatia airport yetu ndio tuweze kulanda hapa badala ya kulanda kule kwingine. Ile siku ya maandamano mimi nilifika Kisumu nikashindwa kutoka kwa airport. Ninaomba tupate airport yetu hapa ndio tuweze kusonga mbele. Mwancho muri bano ino muroberio ore gosomo yegore nkomu yakegima ase Ezekiel Ombaki Machogu nera tatu magegase akangambia mono ase okonyorwa se serikali ya Kenya kwanza na kuri ira yogo cha kubwatirana na baraibonsi kurasa rwangorwa Gusii na boigo serikali ya Kenya kwenekia amagendera berega kwenekiwa imense ya Kenya chinga kiboiga baraibande anene kurase county ya Kisii na omugimenere pye county ya Kisii Dori Saburi abakurwa magani yabo gocha somurai wense oyo oria chira chogo chiwekirania amagania yonsi anene ase ensemo yobwaga chiwichi nyumba serigorire inse se affordable housing aboigo amache nechpara egatie meroberio endemenge kobono mancho mugeriro roboti orunto enderto kwarigania senchera yobwekiranu orachikoronyora aso wemekegima ekerera aragense mona boigo Chinsa isato cha mogoroba togotena nayo nigo abaibori na boigo aborokiwa korwa muitunya iyo gotoka se ward ya Kimera litkoria rero beso kena gokora okorobekana ase epareyo korereme basukane yaberege ko bucha ase Chinsemecho yirira banta bange gusiria amagima babo agosambagima abo nonya nabana bechukuru gotigerwa chingoma nabono nigo baboriri chibuo bikobekwa asensemeyo naboigo chi signboard eryo kwenekia na emibasukane yo yaberege gokyani wakegima. Pale tapa. Kwa nilimbia more. Ngoro kuteni naende se mugaka nakoro kusaisi. Omwana nagakwera paraga. Basigali mbauro getinonye. Omwana ndigoro natwo metwerori nerenge gitari aranyare gete. Bono gatwachire para asenge nje yogo chakobeke ruchipangu. Achari chabere para matuka manga bande baito bakura ngisera siri one go tuate mana baibuli na bana fusi na bato bekere pangwe serikali abagina kura kwa samaria tangoro kunora mugambi bandi tutuachande kirengereye abantu baito bakwerere bayigangera omwana nyagetari yale kamuranja gake bangina gake Omuteneneri we factory ya Kepkebe Silas Njibwa kale niga yikeide bikora byobwe byabere bikonekiwa ase factory yo aya niga chire magega yobwe bikonekiwa nsemeyo ase amatuko amakaitire koirera abakagerwa kubekwa byara abunonya nabo babere bakubwatwa niga rure esegeto kya saba sae koriemeremo ase factory yo eryo gokyania obusaria bwobwe.
wizi ya majani chai imekuwa kwa muda mrefu sana. Hata wakati tulikuwa tutafanya uchumaji wa chai na mkono, kulikuwa na wizi ya majani chai na kasi ilikuweko. So shida ni kwamba huyu kijana amepelekwa, ameshikwa, akawekwa kwa polisi, akapelekwa kotini. Huyu kijana amefainiwa shilingi 30,000 au miezi 6. Ujumbe wetu kama Sasini Kipkebe ni kwamba tuningependa majirani wakuje tuwape kazi. Na namba yangu ya simu iko katika vijiji. Na ningependa kuwahimiza machiefs katika area zetu na viongozi, leteni hawa vijana Enjoro, Nyangono, Gusii, wale Nyabisimba, wale wote wenye hawako kazi. Homo engineer yo moni go agendrete konyoro wenya senyagitari magega yoko wane geita ekyo barenge kwagacha sensemo ya geteri e ward ya Nyakoe ebunge yaktutu chache South Meye County ya Kisii korengana n'abamenyi bense meyo gosekirori nigo bagoteba buna homo engineer yo nigabaka gutwara okwamereria kubwatikana noborosia bwegeita ekyo egentokero kende kyamo ekicingaki abaga konyorekana ase umubasukano yo no gotigerwa chingo machintindi. Yarenge Jumamosi tukasiba Juma agateba Jumatatu tumurere tukaumurera bono igoro gatagete getagurunga mukani ngamutegente kige gutagurwa ase ngencho ginte kingiroma kulingana richi ko 21 days agateba ngaga ni centenerete gasi igoro tukamerera nere iga kanga turwa nema agamukani anjara gote intagure ngamukani ngamutinga kana jwe sangende kaimoka gateba konyega iga kumuteti nkole gacia karanja bakane gateba ya yabone tukira tukwamerani tigangende karanja gankane ante ani fundi wakorire gacia sange gatiga ero tuacha bono mambi nanyora basoire gasi bakoragirwo muchanga upangira abantu ochake genti kyatagure na mate yaya genti turi gutagura umwaka genti ngiro matiagira kona no wiki ibere gose wiki genda okore bintu birane binge genti kiome onte mina kupanga kazi ama ni wewe unanipanga natiga achaka okore irambanga mungwano ina ro chaka gutagura na tagura eikarende genti giagora kiagu na inche yona arengiro gorari na achaka ro muntu gento giagurenze uyo ukwana ngani zaidie ni tie watu twaminyoka twachaka gutagura iko twamurusi. Nekero County au imense ya Kenya chigendrete wako numuchando bumurakera oyoireire enchara koenekiwa ase chinsemecho nigobono eserikali genda kubeke meroberio yoko eneki abuna obokonyi bwendagira bwabere bwekera County echo likolia rero nigo murugi bwomurai bwense Mama Rachel Ruto abagako bwatuka chigari 30 echo chira chigokonya asobo sombi bwendagira gochiase County echo anene asense meria ya Northeastern nigo atebire buna County kianda nigo chira chikonyo robokonyi asomurobero yo orachie korawa nekyombe ky'omusaraba mubaliri hose Red Cross. We have the Ministry of Agriculture and of course the government working to revive farming lands like Galana Kulalu, Tarda and Bura so that we don't have to depend on rain-fed agriculture so that we can grow food there and be able to distribute to the other parts of the country. In my office, like Reverend Mudenyo has said, we are working in environment and climate change, and I'm glad that you will be planting almost 2 billion trees. We are gonna be planting also 500 million trees in the next 10 years because of the tree restoration program. Everyone gathered here is generous, strong and decent, not because we believe in ourselves, but because we hold beliefs beyond ourselves. When this spirit of citizenship is missing, no government program can replace it. When this spirit is present, no Chigosori cheskuru chech secondary nigo chigendrete asensemo ya Kisii gosechimanyikantebna Kisii County Secondary School Sports Championship echo chigendrete ase ensemo yeskuru ya Nyanchwa nabo igo eskuru ya Kadnotunga Mosocho.
Mwanchi muligereria yo munaenda manga sesemu ya chigosori no chikomirana no murikyo itonde mo Stephen eri akumanyie asenchera yo bwekirano ekero nba chikobwaterana nere Vincent Onyancha eri gokumanyia Amayia munagenda tawateka ase Chinsa imense ya Kenya asenchera eri yo bwekirano yarabono naboge kogendera gotonyora asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabogo twitwetera @Ndizi TV News baigo sange kerengerero kyao wetera se namba eri ase screen ya ogawu yendera gutwara ubuligereri burobya ase mirobero yonsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mogusiri tariane Everlyne Osero twabwatirana nere Joshua Auta kwene kya wekira sensemo yebimenyerero nabaigo Abigail Nyanchama oyone kya chibichanerio gicha wekire ase nchira ya bene twara ubuligereri burobya nabaige maragoba irentoereru.